На почетокот на приказната наша, Динан во Солферино пристигнал со 2 кочијаша. Ai pa atë pamje të tmerrshme, ka dashur që të ndihmoj. Bizim hikayetin başlasında her şey karşılık ilikti sonunda. Crven krst organizacija, со звездички 5 е ни целиот свет. За неја се зборува во секоја емисија, да помага на сите нас, е нејзина мисија. Kryqi Poç është organizat me 5 ylla. Në gjithë botën për këtë po flitet. Në çdo emision, të ndihmoj çdo kënd është misioni i saj. Kızıl Haç Kurumu 5 yıldızla onun hikayeti konuştur her yanında misyon yardım etmektir her insanla. Crven krst во акција, секогаш е прв. Дали да даде поддршка или пак крв. Kryqi Poç është organizat me 5 ylla. Në gjithë botën për të po flitet. Të ndihmoj është Crven misioni i krst saj. organizacija, со звездички 5 е ни целиот свет. За неја се зборува во секоја емисија, да помага на сите нас, е нејзина мисија.